Linagip ni Belarus Honorary Consul Anat Ablan tinagapuanan di Amana nga Congressman Roque Ablan. Iti selebrasyon ti may kasangkasot 28 Independence Day iti sangwanan ti Kapitolyo Provincial. In Bagana nga ni Congressman Ablan ti may sakadagting itugkel ti Philippine flag iti Scarborough Shoal iti panawen ni Presidente Pinoy Aquino. Inalawag na nga ti gobyerno ket nabayag ng inablaban ti panagwiwayas ti Pagilian. Ngayon ti suludsod no pudno kadi anagunod ang tinananay nga panagwiwayas ti Pagilian. Kastoy ti sungbat na. Well, our forefathers fought for that. And then even the generation of my father, the late Congressman Roque Ablan, siya yung iconic siya no, sa pagplant ng Philippine flag doon sa Scarborough Shoal. Before before the government decided to abandon it, no? Yung panahon ni Pinoy noon. So, yeah, we keep on trying to defend our country, our sovereignty. So, I hope that the young people will value the freedom, the independence that was fought for by our past generations. Maman ti reaction to ti legacy dedi amayo kinde di lolong yukit nagtalined iti panunot iti kailukuan iti Ilocos Norte, ma'am. Well, yes, so that's why we're still fortunate that we get to celebrate Governor Roque Ablan Senior Day every August 9 to remind us of the heroic deeds of our Ilocanos, our guerrillas during World War II. Di selebrasyon ti Independence Day ket induluan da Governor Cecilia Arta Marcos kini Congressman Angelo Marcos Barba agraman di local officials ti probinsya. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM.